wheteng mo tolo a eki. Matu ka whatapu. Ma whia o tua. Tau lotolotonga, whare tapu. Tapu kia mua tau. E whaka whatapu. E hongo whamiri, Patere Saimone. E whaka teki mou tōru. Si kai ngā ofa. Whatapu mawahe kau. Mo i fuakawa. Whatolo watu Patere Saimone. Fia e whainga mari e koen. Whawhawhunga i atu e kātinari. Mo se niolo utawiko whinau. Toi ngā whakantoko wa Patere. Hono tari, loto fia ki mou tolo. I he whiawhi koen. Tau whakatahataha mai. Misa whakawheta. I he tamai o eiki koen. Kone whoki mai. Ki api. Hiri ne ngāo. Wongo ke tā sisi. Wongo ke te tau tōno. Wongo ke whamiri. Ka koe hala ia ku hui mau pe ki tau tōlu ki ai. Pa koe ai o tau whakatahataha mai haua koen. Ke tau ngumoi hake misa whakawhita. I he ngahi tāpu aku mo ngahi lerei na whakakoloa ake he otua Patere Saimone. Ko kore ke tau ngumoi hake he misa koe nisi ona lau maarie. Tau mana tua mo si kāinga pekia. Ka ki mua mau pe tau ngumoi, tau whelaulau. Utau iloi mau pe tau vai. Tau hinga ngahala kehe. Tau tumo puno mo e awa tau tamai o tua vete tau ngahi ngahala. Kore whakamore tau tamai o tua mak tau tono. Ngo vete ki o tua mafu. O mo tolo whakahai. Ke o tua, nā ke whiri o mau tokoua, ko Patere Saimone Moala, ke ne ngāua ko Patere Mahau Kakai, mo ne inasi e whia, mo ngosia o e nau mo ui. Hangai whonga mai ke te ia i ho mesi,
Wa ke fuaki ke te ia e pare o ene to whatongia. Mai kāno kato o mo ui na e palo mes ke te kinau tolu. Te nau malanga i ho o ngonga le rei top tapu. O mau kore ni a Kristo ko mau iki. Ko e uloa ki o e wholofola, tā niela wahe hongful maua. Pea i he taimi ko ia, e tūhake a Maikeri, ai eiki lahi, o kune tū ke tau kapoi ai hako o ho kakai. Pea e hoko ha taimi whaingata, aia ko te eki ke iai ha mea pehe. Tālu mihe iai ha pure anga, oa uki he taimi ko ia. Pea i he taimi ko ia, e whakahauwhi ho kakai. Ai a fuape e ilo ki ai, kua tohi i he tohi. Pea koe toko lahi e te kinau tolu o ku mohe, i he kere kere e fu, te nau a. Koe nihi ki he mo'uita angata, ja koe nihi ki he manukia, ka koe manukia ki he whakariri a ia o ta angata. Ka koe kau whakapoto-poto, te nau ngingila, hange koe ulo a e whemaa meni te. Pea ko ki nau tolo o ku tafoki, nau whakatafoki ai toko lahi ki he maa oni oni, te nau hange koe ngahi whetuu o laui kuonga pea ta angata. Ko e whalawhala tonu ia ai eiki. Sā me whetali aki, sā me walungo fulu mawalu. Eiki e te u iwa aki, ma ua i pe e fungani o wha.
Poupou ia maua ipe. Mohokuma tēne whakakaukaua ia ipe ia. Kono ua e wholofola. Ula ki te Salonaika, kono whao e wahe. Oku ikai te maulota whoki, ke mo mūnoa ka inga. Ia mea ki he kakai kua mohe, ke oua te mou mamahi, o hange koe kakai ke he. Aia oku ikai hanau amanaki. He ka paurewa o tau tui, ne pekia a Sesu, pea toi tu. Pe he whoki koe kakai, na e whakamohe, koe mea a Sesu. E o miki nau tolu e o tua, whakataha moia. He koe me ani, o mautalatu, koe wholofola tonuia a eiki. Neongo ko ki taua, e tolonga o ausia, ai hoko mai a eiki. More ke mamao haata muamua i te ki nau tolu, kua mohe. Koe uhi, e haere me langi a eiki e ia. Pea ai ha waka o, ai angi, ai angelo pure, mo hifi a talupite ai otua. Pea koe pekia ia Kristo, e tomu atu. Hiria, ko ki taua, ko to tolonga o ausia. E punakaki ki taua whakataha mō ki nau tolu, i he ngahi ao, ki he ataa, ke whakawhetau laki ki e eiki. Pea hiria, te ta ia eiki, maua ipe. Ko ia, ke mō whetako ni aki ki mō tolu, aki ai ngahi rea ko eni. Oi, wholofola tonu ia ai eiki. Toka teu o e ongongo lelei.
mo tolu ai eiki. Koe kangain mea ngangarere i tō putapu na e tohi e maake. Maake vai hongfu manima. Pea o ki e hoa tā maari e, ko whakapoori kātoa e whanua wa au ki he lotu e whiawhi. Pea whiunga i mo ia ko kalanga reo lahi a se so. Iloi, lama sapakatani. Ai a ko hono uhinga, e hoku otoa, ko e ha, ko ke rea ki ai au. Pe whanongo ki ai ni ihi nai tutu uai, pe nau pehe, whanongo ange o kuhui ki ai laisia. Pe rere mai e toko taha moha oma o ne unu ki Hawaii ne mahi, pe ne toki hunuki i ha mui a kau o humaki hake ki a se so mo ene pehe. Tau waka i pe hawa i laisia o ohifo ia me he kolosi. E kalanga reo lahi a se so, e toki peki a rewa. E sio atu, e centurio, na e tuu hewe e kolosi ki heanga, o he peki a se so, pe ane pehe e ia. Tā koe mooni, koe foha, o e otua, ai tangatani. Koe ngongarere i tonu ia o e eiki. Kore be mua ke u whakaonga i pēa e tala whakatapu. Pea mo ngahi rea whakapaapa. Ni whakaonga i he tauhi palokia, he kamataanga e tau oua lotoni. Ka tā mua aku ke whaiha ki wahe nou i he wholofola koeni. Ne tau toki whanongo ki ai. Ko wha ahia maupe, Amerika, mi megi he tau kutoa. Pea ko ilo i rei a Saimone, hene whai whatongia i Amerika. Tangata whiawhia. Pea koe tangata ku rea aki maupe, pea kune hanga hiwa, ai ki fo i hiwa. Ai a koe ni, o ku pehe, ko se su he family, koe api fia. Ko se tane he family, koe api mama. Pea kune ngawe lahe aki ene taimi uku whetaula ki ai mo whanau i ki, ha whainga mea ku whai whanau i ki, kune hanga hua hiwa koe ni, ke hiwa ai ai whangi whanau i ki. Se su he family, api fia, se tane family, api mamai. Koe tokotaha kotoa pe o ku pekia, pe hiki atu me mama koe ni. O koe mau pe whanki i mea, o tau hanga manatua, whakamanatua ke, tō tahu pe tau manatu i ai, hene toonga, hene rea, pe koe ne ngā ue. Whaki mea o tau lawa o sio hoko mau pe he mo ui tō taha koe ni uhiki atu, pau tau hanga to o puke puke e mea koe ia. I he ngongore rei e ahoni,
O tau whanongo ai I he tau koe a se Jesu I he kolosi. Ne fua ki a rea koe ni. Iloi, lama sapakatani. E hoko toa, koe ha, ko ke ria ki ai au. Pea koutou I mahalo koe taimi peheni e tau moi, taimi tau wofi ai ki he mate, tau kapau o tau ilo pau, ke sai e tau whakaukau, o ku tau fuma e tau tolo e ongo koe ni. Ai ongo ori e kina, ai ongo koe tai ai hato mahu inga, mo e ongo koe e te whemau, ke ofi mai ki a kita. Aho to family, te whanau, kai te pū mau pe, ke ofi mai ki a te kita. Ai otua. Ko hia koe whainga amanaki u awe ki tau tol ki ai e he tui whakaristiane, e he hiri ai moi ko niku fulawe loua ki ai, ko ngatohi uraki mo ko ngatohi ua e aho ni, ki he whainga whaka amanaki u whai, I he mate, koe whainga whakamanaki ki he otua. Ke peange mai ke osi ku mo ui koe ni, pea hiri, pea hoko atu, pea awe au mai otua. Maua e otua maana. Pea ka pau ke au ke tunga pea o mo ui koe ke pehe ho whakaukau a koe. Koe ke ui loa koe ko hano whainga whakarea. Ko rea koe ni nai whai e Jesu, iloi lama sapakatani upehe he kau tokolahia, o hao ke haawawanga he wholawhola. O nau pehe, ua whehu ia e Jesu, ai ne tamai. Ko whe koe. I he tuunga koe ni ko iai, I he kolosi, mhoku mamahi, mo e teimate, ko whe koe. Ko ke ria ki au. Mahalo e mei whaka uhinga ki ai, he taimilahi, he tau whai whanonga he mamani koe ni, o kulahi ngahi mea whakamamahi hoko he tau moui. Paku tau whanonga lahi au pito he taimini ke whehu ia, o otua, ko whe koe. Hāku ke lawa I o tuku e mea whakamamahi koe ni, ke hoko. O ta hoki e tangata mo e whewhine ke nau hanga tuku aki e o tua ki he mamahi uto whanga e nau mo ui. Pea ka paurewa te tau wakawakai to o uange ki he anga e rea koe ne a Jesu. E hoku o tua, koe hā kua ke ria ki ai au. Taimina e hoko ai, mo e uhinga ne rea pehe. Le whai se Jesu e rea koe ni, whaka au atu ne ilo pau, toi minitsi pea mate pa ne whai rea koe ni. Koe taimia na whai se Jesu e rea koe ni, ke pehe e hoku o tua, koe haku ke rea ke au. Pea pehe toko lahi ko hanua se Jesu. Koe hangai ne se Jesu o whakapapau, ku lau kia e kautelo sia ni nau pe na e rea pe a Jesu hanga kehe ne tamai ko hea ko no uhinga he kua fua Jesu ai ki hono sino yang hala mamani pa koe ke ilawa ni tamai o seo hifu ki he anga hala hono hiri I hono foha ai tum oi monuia koe lau ia ni. Koe kei lawa koa, e ene tamai ke ne sio hifo ki he anga hala, hono teunga aki. E hono alo.
Ka koe toi lau mare I ange a wai. He pehe teolosia e taha. Na erea pehe a Jesu. Hina e toki malahe pe o tua. Mea te ia. Ono lava re reo whakahoko honu whatongia ne hoko ai. Koe mi saia. Pea tup tangata ke he maamani koe ni. Ke ne fua o aveanga hala o maamani. Koe toki mawahae o tua. Mea Jesu. Ai ne tamai mea te mainu. Kua lava. Ai na ne lea ki pehe ko spere taha pehe. Kua osi kua lava. Ke whakapapau I mai I he lau ko ia. Koe tamai pea moe fuha. Kai lava ki na ua ke whakamāwahe wahe. Ne au ke mate a Jesu ke ne pekia. Ne kai pe lava ke na māwahe wahe na ua ia. Mone tamai. Ko umare ia he ki himi. Ma ke ia koe seminario. Kau tamako ni. Nau loko tope ki himi ko ia. Koe ki himi ki he taha tau tapu. Asai ki kupu irea koe ni. Koe inseparable unity. Pe koe tae lava ke mā wahe wahe. I he wā oe o tua, oe tamai, pia moe alo, I kai lava ia ke mā wahe wau ke he mate. He tala noa koe koe, oe toi tuu. O ku hala whaka teolosia ia, ke tau pehe, nai toi tuu a se Jesu me pekia. Hala whaka teolosia. O pehe mai a teolosia na e whakotu a se Jesu me he pekia. Pe mahino le vai, ai kai pe lava e le tamai ana ia o mawa. Me se Jesu. Pe haia e ne ala mai o whakotu. Anu alo me he pekia. Kai ngalotu o kui mo pore ki tau toke tau tui. Pea kui mo pore ki tau toke tau tui ko inga koe ha. Ko fere mo fafo misteri he tau mo. E la he ngahi mea mo hui ke talawa tau a ia o maku pusi. La he mea mo hui ko I talawa tau a o feia. Ka uhangarewa e he tui o whakaivia ki tau tolu, whakatontonu whakamama tau atau mai, ke tau lava o ilo pea haki I mea whekauaki, pea misterio e o tua e tau lalaka u whaitaimi. Ka pauna I kai pātolo aki mai tui ki hau mai kai tau tolu, tau puangi mo ki tau tolu. Mahalo hei kai ke I whoko iai ha tau whaikeke. Whakamon manu. Ka koe uhia. Ko no tō oi tui, I he kakaina nauhanga o mai e wholofola, o hao mai ke tau whangakui, hao mai ke tau whangatamai, mo tau whangawhai, hao mai ke te tau tolu, ke tau hanga tō oi tui a te tau tolu, ko ngai lawa ke whakamama tau atamai. O tau ilo me au whai. Tau ilo me au rerei, me au COVID, tau ilo me au tonu, me au kuhala. Pea koe ui whaka māman lahi, pea koe whaka universal. Oi mau I o Kristiane. Ke tau iloi, a se Jesu. E tau mui, ave ke tau whalala, ave ke tui, te pu ave ke e tau o wha, mea whainga taa mo nien, ke whaka uhinga, wa ave whaka whewhe, ho o wha, mai eiki. Ka pau te tau mo oi, ke tau whakawakai, e tau mo oi whaka aho, o kou ofa, e whakarea mana, lawa pe whaingo whoke tau whakarea, ngahi mea ke ka koe pe, to love Jesus, if you, ka pai lawa, ke pe ia te koe pe, ofa ke a Jesu. Wano ngai pore ona ia.
Hau kai ko harea ia. Ang ko hela ma. Love is not love when you say love. O kai ko offer, I offer ko ke rea aki. But love is love when you show love. Ka ku hoko e offer I ho ngā whakahai. I ho ngā wei. Pe hoko rewa e offer ko offer. Pe koe offer ia nai whātonga I e Simone. I he otua. Ne ki offer ia nane whakam. Nane whenga mau peke ne whakaha. He ne whenga ke taimi kou whio he me whanau ki ke hiwa ai ki hiwa koini. Ko se su he whamiri. Ko he whamiri fia. Ko se tane he whamiri. Ko he whamiri mamai. Ke tau whia, ai ka inga pekia ko toa pē. Mō ki nau tolu o ku tau aki. Tauange ke whakakakato ai merino mononga ai otua. Ke whakainasi ai e toko taha ko toa pē o ene whanau. Hei ke tari mua e mau koreni. Ke tahu whia ai se asi. Tui tapu, ho tau epikopo, pia mohono ngahi kau ngā we. Tauange ko e tau kau ngā whakamooni, ke tau mua mo I kuna, o I tangata mo I whewhine. E hoko ko ha māmaka mo māwhana, mo whakaha ki māmani. Hei ke tari mua e mau koreni. Tauange ke tau huwhia a pātere Simone Moala. Tauange koe ne ausia e ngahi ngā ue whakamoui I hono ngahi tōwhakanga. Whia mo e mamahi I he māmani. Tene inasi ai he moui mo toi tuu mo e whia I a Kristo. Hei ke tari mua e mau koreni. Ke tahu whia e ka inga mo ngahi maheni, o kunau te inghia e māwai, mo e mamahi kua hoko. Tauange hoko e nau kau ngā tui, a manaki mo e ofa. Ko hawai kau aki mo e whakanonga kia te ki nau tolu. Hei ke tari mua e mau koreni.
tau huwhia ki nau tolu whai ngata ia ho nau loto, mo sino. Tauange ko e tau whie tokoni mo anga whakakau mea, pea mo e tau tokoni, e mo oni ia kia te ki nau tolu, he ofa ai o tua. Hei kia tani mua e mau koreni. Mafu mau tamai anga lere a fion ko en se mau ngahi kore o mau hapai atu ke te koe me lota whalalo. Tari moa ia hu whanga atu e Kristo ko mau whalalo. Ko re ka inga koe te hoi fuafina ngalo tō koe tau tamai ke tau whei lau lau ni. E tau no tū e o tua mafu tauango e ukarisia koe ni ma usia le vai padre Simon go se vani ti pa mo padre a fie ta ngata ye ne mata nga misteri na ne fai to nunga yo no fa go mama ni ma ko ne Cristo ko ma u e ki o ga vete mo to lu a e ki ke o mo loto feia hawhaka whetai ki e iki ko hota o tua mai maf mo moi tangata mau fai le mai pe to me feito to pe fa fa maro ke afion e se Jesus Cristo ko mau eki na ne fili ke mat ke ne fa tawa tai na ka kai ko to me mate na ne fa ke ne mo ui ko hia kai lava ke tau mo ui pe ma ana tangata pe ko e mau fia ko mau hiwa i pe o langi fa ta mo ka hiwa ka angelo e langi o mau pehe mau ai pe.
e ke ko be fungan mano ni ba ko be fa tu ang mano ni fo be o ma tau tapu ka fiona fe tau lalo o mano ni mo ngai me fa ne pe i ve la mari mano ni ko ka ho ko ya ko sino mo ta mo ko Jesus Cristo ko me to ko ni fa la mari fo ki ma ma tolo mo na ke tu kuang e ke pekia to ai mano fo feta tu pak le tu fa ke ne ka wa ko nga pa mo ni pe o to e ni mo kai ka to ai o sino en ai tu kuang ko hi ko mo tolo hila be na tau mafana to fo mo ipun te fa feta e pe o angin ka wa ko nga pa mo ni pe mo to fo mo en mo winu ka to mi ai ko i buen hok to e fo ka fo ala i kuong ka ta ngata pe ri fo ko mo tol mo ka kai ka to pe fo mo mo re ang hala mo fain ko fa manat Oe misteri ni oe tui. ke mau fa mana to e pe kia ma to tu alo o tu nga mau mo e ken ke afiona ma mo ui mo fo ko hu ta ngata e o mau fa ta fo ke te ko e ko ya ko ya fe ta la le afiona tu ko mai ke ma un wat fa ta hui lo tongo a e ki mo to e ko ma ma ya fo lo to e be te ma to lu nga ta ha tu nga la ma le ma ni te sino mo ta Cristo Aku amne kina mau kau ngatari fata. E ke hangai fo ngai fo mo ki o sia si. Ai o tonga makolate funga mamani. Ka uhi ke tu breki nai pe fe fo fani no kakai. Pe ki ma tu tapu ko re one hango fo ma fa. Ka ma mau e piko po cardinali mafi mo fa hinga tapu kono ka toa. E ke afio yange mo a ho tamayo e ki. Ko e ni ko Simone mola ai ko ke ui ki ai. Kena hiki atu me mamani. Kena tuku mua kia te iau hange nai kau ngā mamahi. Mo alo i he ene pekia. Tauange foki kena toi whakataha moia i he ene toi tuu. E ke awhi tau lalange mua ke mau ka i ngā koe. Ko nā tuku maa lolo maa manake ke a toi tuu. Ka maa sikanga pe ki a fua pe, ko ike nā mātai holungia o fofonga. A pei tau lalo mai mua ka teki maa toluni hono kātoa. Ko hike maa kau ngā maua e mo i tāngata, whakatāpe mo maria ko whai tāpo e otua, sa ngā tō se whako hono hoa, me kau apostolo manu ia, ka maa kau mauna ni fua pe, ni nā whakahoi fua ia whenai laloni, o ma whakaweweke ai koe, ka matu klaurea ki ho awhio, tō ngai ho alo, ko Sesu Kristo. Oe wiko Sesu Kristo, whatamane awhio, e a tūnga whoki a te iau, o whae ke nega te katua ta mai mafi, whatamula mare mare oni, ai langi mo e klone whau furi, o taingata pea taingata.
kore le wā ke atua ke tau tamai, a ke pēa lo tu koia, nā kena kina mai ki tau tolu ki ai, o tau whakamo ui. Tol me ngai ko fo pe a fe tau la to kai pe meri no lo to tonga mau ngahi aho to nga to kon mai ho alo fa tawange mau nof tawa tai nai me nga hala mo fainga ta ia fo pe mau nof tali fa kai pe ke te hare mau fo mo ui se Jesu Kristo Ek se Jesu Kristo na folanga apostolo pe ko at mamotolo e merino ka ko merino ko fa ke at mamotolo ona ga fio ke mawanga halanga ke tuia ho se asi tuk mai mo mamotolo e merino mo nga ta ho pure nga ko fio mo pure ata ngat ta ngat amen to wang to ka ma be te motor fe maria iki ta fe fa ka mo merino Cristo ke na to an fa ven hala mamani onu ya na to fa fe ke ka to anga ya lo to
Oh
tau lotu. O toa e whai me si. O ke mau tolo, ku mau tari e sākala meta. O whakahao whie ku mau hu whekina. A tere Saimone. Ko tamai o e iki pia moi pātere. Nā ke whakahoko ia ke ne tufa ho ngahi misteri mamani. Whatawange. Ke ne fia rewa he ne mau sia ka kata ho moni he wani. Hu whanga te mau koreni a Kristo ko mau eki. Tawange wheteng mo tolo a eki. Paka tua mafi ko tamai mo alo mo la mare ma oni mo afe mare fa mo tau hi ai pe ki he eiki